Nagbanglo ka man na rumara, tatang. Sa dinaw ti papanam? Indak man arman ni Carla Balaw, anak kao. Ha? Armenyaw ni Nana Carla kay tabtabon laeng di asawa na? Way, nanakaw. Kapudpudutan na ko naman. Anya kapudpudutan ng ibagbagayo, tatang? Tiket ko sa wine. Siyak ti mangandi ngay ken ko anaga po iti panagliday na. Anya? Inakauntap no makaadua ka nakaw. Inak arman ni Carla Balaw. Sa dilaw ti papanam kumpadray. Si kamagayam kumpadre Renataw. Inak man sa rungkaran ni Carla Balaw. Arme mangkinit pada kami betul na balaw. Aya. Wen, kumpadre Renataw. Ibagak man kan kuana tinasam. Itla unay nga ayat ko kan kuana. Ay nasiglat kamot nga rod ano kasta kumpadray. Ang respeto pa lang ni Carla. Gapot na kay tabtabon pa ila di Marcel gasawa na. Hehe, hinay-hinay lang ako nada iti Tagalog. Tapno sana mabigla. Aya. Sige, kumpadre. Nako ni Jebalayda. Kita anak matlatan, Juan. Anya ti ibagam kanyak aya. Ay na, nagpintas ka, Carla. Ha? Talaga nagpintas ka. Ay, duan adaras nga imbagam day ta, Juan. Awan ka din ti sabali nga ibagam kanyak. Ha? Uray no balukan. Nagpintas ka lata. Agyaman na, Juan. Ay, sana nagbaliw ti kinapintas mo, Carla. Kaslaglang lang ka pala abalasang. Talaga, Juan? Win, nagpintas ka talaga. No awanan sa bali ang maibagam kanyak. Ala, mabalin mo ti agawid. Ado pa'y ti aramidot dito'y balay, May. Nagbit kamot na napan nagarem, tatang? Wine, baday. Damo pa'y lapan ang sarong karko ken kuana ket madlaw ko na main-inlaban kanyak. Anya? Sigurado asong batan nanton ti ayat ko ken kuana anak kao. Mga sawak manain. Tapno dananang mau. Ay na, tatang. Saan pa asigurado? Numaasawam ni Nana Carla Abalaw. Apay na ibagam day ta. Basta. Nung nakapoy ka, maudi ka. Anya maudi asasawam di tabane. Saklang ti kayat ni Carla Balaw. Ay, makamu ka, tatang. Ang mga numala daw ti amin. Nagalasan ti ugalim kumpadre Renataw. Apa na baga managalas ti ugali, kumpadray. Tunggal mapanak idi balay da Carla. Pasalsali ka iti dalan ka. Anya, amo kaya magnakay ta dito'y dalan, kumpadray. Mabiit man lang kumpadre. Apay, kumpadray. Nakita ka anapan ijayan da Carla idi na minsan ngal daw. Anyat inaramid mo ijay. Ha? Nagdatdaton kamat ka ni Carla. Eh, saan, kumpadre? Anya saan? Anya kumati aramid mi ijay balay da kumpadre. Adalangin baga kini Carla, kumpadre. Anya timbagam ka ni Carla. Nalipatak betay, no niya timbaga kini Carla. Doon na panggap mo nga agdataon. Agsanod kalangan, kumpadre. Aha. Siyak tagdaton ka ni Carla Abalaw. Di ko na nagata, jak atiwain. Nalalaingak betlaing nga mitisaw. Asino ti kasarsaritam, tatang? Kasarsaritak tibagay kanak ka. Ha? Kunamlan asino da dya, kumpadre. Asino akong padrem, tatang? Asino pa'y kuma? Nininong mo a Juan a. Apay ni Ninong Juan. Ada ka di sa anyo anak kinaawatan. Hay, kabusor ko da dya, kumpadre. Isulaing ayat at dakarbangan na. Di kay maawatan, tatang.
Anya ay ati pagbubusuran yaw. Lapdan lang agdaton kini Carla abalaw. Anya, agdat-daton kayo mat kanina na Carla, tatang? Way na nakaw. Ay atak ni Carla. Nagpintas na di abalaw. Anya? Iso ti kayat kong asawain. Tanay, nabayagak mo na nabalaw. Kasapula kaw na nakaw. Anya ti kasapulan yaw, tatang? Kasapula kaw, timang punas iti parikot kaw. Anya? Di kay maawatan, tatang. Kasapula kong ti asawa, anak kaw. Nanang, apay adi kay sangwan ni Tatang Juan. Itay pa'y nga agur-uray ijay salas. Ay, masaduta ka sumangukan kwa na, Lara. Apay nga nanang, kababain matkan kwa na. Itay pa'y nga agur-uray ijay salas. Mabori nga ka makisarsarita kun kwa na, anak ko. Awan mo ti sabali nga ibagbaga na kanyak. Ha? Nagpintas ka, Carla. Day talahang mati kanayon na nga ibaga kanyak, anak ko. Ha? Tukmam day jay atao. Bayam nga aguray kanyak dita salas, anak ko. Nanang, adda ni Tata Renato. Ha? Adda kunam, anak ko. Uy, nanang, pinastrek kon dito'y balay. Apay adi mo imbaga adagos. Tapno nakapagdigos akpay. Kasang-sangpet na dito'y balay, nanang. Ay, unay ka na ya. Ibagam ta urayan nak. Adi ko sakbiit, anak ko. Nay. Nagbanglo ka man na, tatang. Sa dino man ang tipapananyaw. Kas iti sigawd, inak manan arman ni Carla abalaw. Ha? Bisi nga min idi na minsan, iso adi sinagaw. Ulitik man ang mapanagdaton kan kwa na. Ay kat, lalaingan nyo nga ro da, tatang. Di kayag pauday. Hey, wala. Awan mo ti rumbaga pagdanagak. Gaputasak lang mo ti agdat-daton ka ni Carla. Manin ti masabat ka, kumpadre. Uray si kamay, kumpadre. Si kamanin ti masabat ko diti parangan. Kana yung tangag sabat Apay, nagapwam. Iji balay da Carla abalo Anya, naggapo ka iji balay da Carla. Ay uwed, kumpadre. Anya tinaramid mo iji balay da. Pinadigwak iti na ima sa sidaan. Anya, Dahil paborito na sidaan, timpadigaw. kasano nga maom ti paborito na asidaan? Dinamag ko kinkwa na, kumpadre. Kaya't mo asawain, makasarsaritam ni Carla. Uwed, kumpadre. Imbaga na kanyak, ti paborito na sidaan. Iso pinadigwak mo na. Anya day ta paborito na asidaan. Ay, jak ibagbaga, kumpadre. Nagkapugayam dito ni kumpadre Renato, Carla. Juan. Agdat-daton kabikan ka. Juan. Anya, agdat-daton matkan ka. Juan. Ay, tiyawanan ba'y na kumpadre ka? Agdat-daton matgayam kan ka. Isumilagaya makanayon ko ang masabat itidalan no aggapuak diti balayaw. Di mo patpatsin na dya kumpare. Ha? Ada ka diyar arban na sa balay. Anya? Uy! Ubingam iti si Kajar arman na.
Anya, Amom, Carla. Sana po nung ay ayatin na ka ni kumpadre. Pag-ayaman na kaladay jay. anya, Nagalas pati ugali na. Sugador, kanalay nga ginom iti arak. anya, Sakti pa tiyem, Carla. Sada na sayat at tao ni Renataw. anya. Ay, no padiguan na kamanin iti sida, hindi mo awawatayin. Apay ngay, Hindi mo amo, no kasano ti panang luto na. Ang mga no inikan na iti ruget. anya. Di mo patpatsin ti bagbagana. Nagluto ka manan, itinaimas asidaan, tatang. Wen, minang anak kao, para kin ni Carla da ito asidan. Anya, kanayon kayo nga agluto iti sidaan para kanina na Carla. Ay ayatek nga rod ni Carla anak ko. Kaya't kong asawaan, tapno adamatan katakunay na ikaw. Inaldaw kayo ama pa ni Jibalayda. Ay wala, tapno mapasungbat ka. Kat iyawid ko matan dito balay anak ko. Nakitak mat itay. Anagga po ijibalayda na na Carla ni Ninong Juan. Anya, Uwan tatang. Nakamisuot mat anagga po ijibalayda na na Carla. kas jemot at talaga ti panagrup-rupa ni kumpadre Juan. Kas lakanayon anak kami suot ti rupa na. Yawanan bain akong patrek. Masansan gayam ama panagdaton ka ni Carla. Daytan, di bagbagag kada kayo tatang. Iti pa ilaeng amok nagdatdatonin ni Tata Renata o kininana Carla. Anya, Isungarod ako nakalalaingan niyaw tapno saan kayo amauday. ay lalay nga ka talaga anak ka. Dadailak na dya akong padre ka ni Carla. Saan arum ba nga iso ti pagtindagan ni Carla? Ha! Nagprotesta ka! Mabit man lang, kumpadre. Apay kaday, kumpadre Juan. Napatagtibagakan ka. Anya nga rod dayta, kumpadre. Nakasaritak idikalman ni Carla kat aday baga na kontrakan ka. Anya dayta nga imbaganakin ka, kumpadre. Nagalas ka kano ataw. Di na kano kayat tikaskan ka lalakay. Anya? Saan kano anaimas din padigom asidana. Anya? Nagalas magayam ti ugali ni Carla tapadaksin na ka, kumpadre. Sigurado ka nga imbaga dayta ni Carla, kumpadre. Wait, kumpadre. Hadapay sa bali nga imbaga na. Anya pa, kumpadre. Nagangdod ka kanaw, iso di nakakayat. Agat imbornal kano ti nga humaw. Anya? Kasta ti imbaga ni Renato kanyak, Juan. Wen, Carla. Kumpadrek na ijay, sungam amok ti ugali na. Pagayayaman na kalakanaw. Anya, Imbagak matan kan kaasana na saya at tao ni Renato. Pagayayaman na kalaang. Anda sa baligar armen na. Juan, Sa kaniti patyem. Saan nga iti panang dadal ka ni Renato na iti bagbagak. Diyak lang amin kaya't aluklukun na ka. Saktaon ti pagtinagan ni Carla. Saklang ti sugbatan na. Nay, apay nga katawa ka, tatang. Nadadalin na namin pinsan ni Renato akong parek. Ha? Sigurado siya kung ti kayat ni Carla. Sugbatan ng ti ayat kaw. Madiday ta ngay naramid mo, tatang. Saan anasayaat? Saan arumbang adadailam ni Tata Renato? Tapno laeng masulom nga arman ni Nana Carla. Mayat baday. Saan adakas ti inaramid ko kan ni Renato? Naimbag nga oras mo, Lara. Ada ka din ni Nanang Mau.
Ha? Rimwardakin ni Tata Renato, Tata Juan. Apay ka di? Ha? Rimorda ka ni Renataw. Simurot ni Carla ka ni Renataw. Wen, Tata Juan. Awan matdakas na. Gaputa adamot kan relasyon da. Anya? Dan relasyon da ka ni Renataw. Wen, Tata Juan. Ay, sana mabalay. Nasakit tinakam ko'y tinamwak. Agprotesta! Pudno ti amin, Juan. Agayan ayat kamin kan ni Renato akong padren. Sana mabalay, Carla. Apay asan ang mabalin? Kan anya ko matibibiyang mo kat saan ka matanagdaton kanya. Ha? Naibagamon ayat mo kanya kat saan mat. Umumay kalaang dito'y balay amang dadaal ka ni Renato akong padren. Ha? Imbag pa ni Renato, taimbaga na ti ayat na. Si Kangay? Saan mo? Tapasig, nagpintasak ti ibagbagam. Anya? Pasensyakan, Juan. Diyak kayat ti lalaki akaskan ka. Dadaulam pa yan ni Renato tapno si kalaang tagdaton katnyak. Sorry, Carla. Jack Maclaw na ni Renato ti pakinayatam. Ayayatan ka. Naskan nga klunam, ngamen, agkasar kami iti kabiitan apanawan kan ni Renato. Anya? Pasensyakan, Juan. Ni Renato, ti kayat ko apakiasawaan, gapo tanasingpat. Anya? Ay nakapsan. Nasa huli ang pagsisisi ako na. Anyaga ita, naunaan na ka ni kumpadray. Ang sing-singpit ka kami din. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggan ti may sapay apakasaritan ni tibiyag nga intay pinaulwan. Kumpadray, dito'y drama tayo. Anyalaki din. Agsinatan! Di kan kayat! Walang kantis ka, babae! Di ka kumamot agpukaw, seryo. Agsi naman ti bagbagam. Talagang agsinatan, Zeni. Nauma akon ka. Anya manen ayat ipanggurguraam kanyak. Agindi di mo ka pailaang. Naglawag dyan nakita. Anya tinakitam aya lakay. Lalakim ni Roel. Awanan kayo itibain. Anya, saan ko alalaki ni Ruel? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakita kayong agsarsarita yung parangan. Agasan. Nagmayat tilin ng inyo, adwa. Agin kinatawa kayo, pay. Ay, dayta ka manin ako nak, seryo. Inik ka manin iti sabali akay papanan ti panagsarita mi kan ni Ruel. Amo ka nga da relasyon niyaw. Nagdaton mo't idikan ka ni Roel. Awan relasyon mi kan ni Ruel. Naira na laeng ang nagsabat kami iti paraangan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Ulod! Di nakman ulbudan. Lalakim day dyan, Roel. No imbaga na pisina, won ko na madagusan. Nanang, Nalabos mo't da dya, Sergio. Manangimon launay. jaklatan ikaskaso dayta. Patsak ang makaamiris tumatlaang ni Seryo. Una, ngam nalabos ti panagimon na. Nagsarita kayo laang kin ni Ruel, ipagarup nan alalakay. Nanang, No ibaga naman ng tisina, agwon kan tapno agsina kayawn. nanang, saan aday ta ti solusyon ti problema? Basta jaklatan ikaskaso, ibaga na nga agsina kami. Ay, no siyak ti sika, isinak adagusan ni Sergio. Sa anak lang agbutang. Nanang,
Apay ngay taka lang ang sumangpot dito balay, Zene. Nagapgapwam. Napanak iji balay dananang. Ada ginagarakan ko ana. Apay nga ron na nagbayag ka. Siguro, nagkita kayo ka ni Rowel niya. Anya? Ay, sabali man ti adda dita panunot mo, seryo. Apay ko mga agkita kami kan ni Ruel. Anya iti amok, nulimod ti panagsinsinnarak yun. Adday ta ka manen. Saan man adday ta ti panunutan? Makitak lang agsarita kayo ka ni Rowel. Agsinatan. Anya? Sina manen ti bagbagam? Talagang agsinatan. Numakita kayong agsarita ka ni Rowel. Masaya ta nagsabat na dito'y paraangan, Rowel. Nanay, makapungpungtot ka matan, Siryaw. Talaga makapungpung tutak. No di mo pa'y lasardingan ti asawak. Magbalinin ka nga alya. Nay, anya ka din daytang ibagbagam, Siryaw. Apay agsaksakit tinagam mo kanya ngay. Amok ang adda relasyon nyo kani bakat kaw. Anya? Ay. Awan relasyon may gini bakit mo, Siryaw. Ulbod! Nakita kayo ang nagsarsarita, di na minsan ngal daw. Nagmayat tupay dilindangan nyo ang sarsarita. Anya? Hoy! Nalagan karwila. Isinak ti kararwam no makita kayo pa'y ngagsarita kin ni bakat kaw. Anya? Seryo, lakay. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, ah. Nay, nakapulas ka man, Jenny. Sa dino ti papanam. Agudungak, iti kaninta. So ako nakasikapay lang ti makaamo dito'y balay. Agudo mo nagsarak kayo kin ni Ruel. Anya? Ay na, aday ta ka manin seryo. Apay ko mga agsara kami ka ni Ruel. Ay, dahito iti tandaan naman. Iti ka nito ang makita kayo manin nga agsarita. Isinakan. Anya? Sana ka mabutang amang isinakan ka, Jenny. Inakon. Hay, sinamanin ti ibagbagam kanyak. Awan matrilasyon mi ka ni Ruel. Agim imon kalaang iti angin. Diyan Zenny. Limad asinurot ko di tsindahan. Paliiwak man ti garaw ti asawak. Amangan nokilat ngagkita. Sino di lalaki ngayon masidagkan ko na? Ay, madiday to yan. San lagayam anirwel ti lalaki na? San gayam ang lalaki? Hindi ka tumboy. Kunak no lalaki. Pagkitiwanan ba in? Nagmayat tinisum ta. Ay, sa balay da ito yan. Talaga sa balay. Agsagana ka. Makaawid kan tulay di balay, ha? Paliiwag man mo niya tiramidin da. Kumusta kan, friend? Nabayag asaan ta nagkita? Ayos lapta, friend. Nadamag ko nagaburot ka kano. Iso nabayag asaan ta nagkita. Win, friend. 5 atawin ko nagtrabaho iji balasiw tao. Ayun gayam. Kakaisuna nagkita ta. Intabit ag merienda. Sige, friend. May kan, friend. Adamo kapag merienda ta. Naimas tiluto day ka. Mapantangarudan. Lakay, pasensya kan Nabayaga na ka ng gudong. Amo ka? Sa bali man ang tijar mo Apay ka di manin aya.
Agsi na talangan. Makaumakan. Anya lakit din ay ato'y asawak. Sina manan ti ibagbagam kanya. Talagang agsinatan. Masaksakit anak. Anya, apay ko maamasakitan ka, seryo. Apay ka di manin aya. Asino je tumboy a kinasaritam itay ije cintaan. Ha? Amom nga da nakasaritak atumboy ije tsindaan. Wen, limat asinurot kay ije cintaan. Sana ka nagbidot nga daman kasinsin narak mo tumboy. Anya lakit din aya, seryo. Parparigatam laang tibagim. Sa bali manan ti agtartaray di ta utak mo. Ang dalakit di relasyon nyo tinay ije tumboy. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Kaadalak dayjay di elementarya. Isulot lagayam a nagbangbang luka kin nagpapintas ka na pan ije cintaan. Tadagayam kasin narak mo tumboy. Ay, nalabusan day ta panagimimon mo. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Hoy, dayto'y titandaan naman. Iti ka nito aluklok kwenak. Agsinatan. Anya? Nagadumat din tintad mo amakmakan bekin ni nanang mo anak kaw. Ay, wun, tatang. Kakaiso na nga da. Ay agyaman kami nga rod, anak kaw. Kukwayon da kita amakmakan. Sana bale, tadupay mo dito yung balay. Ay uwin kayam. Sa dino tayan ni Siryong asawam, yakmat makita dito balayaw. Napan talon na Nagalas to gali tayo diyang asawam. Pagimunan na ni Ruel ang kaaruba. Wun nga rod, tatang. Nalabos ti kinaman nangimon na. Nakasarita kiti na minsan ngal daw ni Ruel. Pinangtaan na kanaw. Anya? Pinangtaan ni Seryo ni Ruel? Wen, dahi tamo timbaga kanyak ni Ruel. Saan la kanaw niya gar-arami titisana na sayat ni Ruel tapatayan kano ni Siryaw. Ay, di lagbain ni Seryo. Apay ko mga aramidin na dayta, katawan mo't relasyon mi kan ni Ruel. Mangibabayin dahi diyang asawam. Amin laki din kat pagimunan na. Apay aday ito lang tinabati ang makmakan dito'y balay si Zeni. Impadawat ko ti daduma kan ni tatang. Anya? Impadawat mo kinitatang dagiti daduma ang makmakan? Wun lakay. Sana bali. Taduma ti makmakan dito'y balay. Ramanan damot akan ni nanang. Saan arumbang nga inikam datatang iti makmakan? Ni, apay kumasaan kat naganak kumat ida. Uray pa ay! Imbag ko man nasaya at damit kanya. Anya lakid din ni Seryo. Agong ungot ka manin ngawan gapgapuna. Anya ngawan tigap-gapo na. Sana nasaya ti trato kanyak dagiti dadakkel mo. Nagsakit ti panagsasauda kanyak. Anya? Ni, di mo kumamot sa awan ti kasta, Awan mo ti sinasauda kontra kan ka. Anya ngawan. Konsentidor da pa'y kiti Ha? Anya ti kayat mo asawan? Agdadata lang aruden ang makitkita da sa baliter aramida. Kanunungan da pa'y lang. Awan ti sabali nga araramidak Seryo. Agim imon kalaang iti angin. Agsina talangan nuluklukwen nak. Sanak amabutang amapukaw kay tibiyag ko. Anya? Ingkala dagiti impadawat mo amakmakan kada tatangkin na ng mau. Anya? Ruel, pasensya kan no pinangtaan na kagayam ni Seryo nga asawak. Nakabut-butang mat ni Siryaw. Ipagarop na nga da relasyon ta. Manangimon ngamin ti asawak. Iso asya kung takit-kid daw iti pamakawan kan ka. Awan ti rumbang kidawam iti pamakawan kanyak. Zinay, awan mo't basol mo kanyak. Ruel, Nagsingpit ka kid ding asawa na
Tadi mo mapanurot asinaan ti kasya klase ti lalakay. Ay na, aga pa kami laang nusong batak. Iso adyaklatan ikaskaso dagiti ibagbagana. Gaputa awan mo't kinapudno na. Sa bagay, Talaga lang amin anagalas ti ugali ti asawa. Agim imon laang iti angin. Ayan ni sining anak ka, Sirhiang. Awan dito'y balay. Napanan na. Daka mo Saan ka diyan nagpakadakan ka? Saan? Anya nga tanga oras nga agsubli dito'y balayaw. Daka rod amaw. Awagam man kit dito'y cellphone na, tada ibaga. Nagadulaki din nga pagbagayon. Imbagak lang aron nga awan dito'y balay. Ha? Nalabit na nakisinarak iti lalaki na ni Zeni. Uno saan? Kinasinarak na di tumboy agayim na. Anya? Lalakiro day dyan nga anak yaw. Intun kun, insi na kong tiyawanan ba May saka ka dilang dito'y balayaw, friend. Adda na panan ni Seryo. Iso asyak lang itati adda dito'y balay, pren. Oh, adoy, friend. Alang nga umday tapasarabok kan ka. Ha? Ni, chulit mo sa gito'y, friend. Well, insangpet ko dagita at chocolate. Tapno maraman naman. Agyaman ang ngarod Sika pa yantiin may dito'y balay. Tapno yawat mo laang kanyak ti chocolate. Awan ang yaman na, friend. Sa nakmet lang agbayag, tadabit pa panak. Indagas ko lakin ka dagita at chocolate. Sige, friend. Ulitag man ang ti agyaman. Naramid na dyan tumboy dito'y balay Adda labiit indagas na, lakay. Anya day tanga indagas na. Chocolate. Anya? Sinagutan na ka iti chocolate da dyan tumboy. Pasarabo na kanyak Tanabiit pa yan nagapo iji abroad. Ay. Di man iyalis ti alipospos ko, Zeni. Agdat daton lakit dikin ka da dyan tumboy. Ay, anya kalakit din aya. Ikam manan iti sabali aka ipapanan ti panangitid kanyak ni Joanna iti chocolate. Anya tinaramid yun dito'y balay. Ha? Anya kumangay ti sabali ngay naramid na dito'y balay katawan mat. Indagas na laang data chocolate. Anya tinaramid yun kunak. Di ka kumagpungtot Awan ti dakas ngay naramid ni ka ni Joanna. Ulbod! Agsi na talangan. Agsi naman ang ti bagbagam. Talaga mo. Anya nga iti amok ngay naramid yun. Isong agsi na talangan. Saan kumamot aday tatibagam kanyak seryo? Saan ta nga agsina? Gaputa awan mo't madi nga ar-aramidat. Balang kantis ka babae. Nakatalikudak lagbit. Gulgulipan na kaon. Lakay, agpukpukaw manin ni Sirhiaw amanugang ta. apay ka numanin aya. Nalabit nga agim imon manin iti angain. Lima basak ngamin itay ije balay ta. Aglablabusin da dyan siryaw. Awan lakit agungungay. Wan nga raw lakay. Siyak pa yun ti maumay ti kasyay nga ugali na. Nagalas ti ugali da dyan manugang tabakait. Uor ti kararwa ti anak ta.
agsina talangan. Gapot alok-lokwen nakla agsini. Saan ka aluklukwan, seryo? Talaga nga awan madi nga aramidak. Si kalaang ti agpampanunot iti kasta. Naumakon. Agsinatan. O sige, agsinatang no day ti kayat mo. Anya. Mayat ka nga agsinatan. Wan, seryo. Total, kanayon mo matlang nga ibagaday ta. Nga agsinatan. O, di agsinatang arudan. Anya. Kwa. Saan taga nga agsina? Jacket nga agsina tabagit. Agsinatan. Day tama ti kanayon mo nga ibaga kanya. Kun kunakla nga agsina ta. Pangbutbutong ka lang kan kaday chay. Pakawanan na agsina eh. Basta agsinatan, tanauma akmatan iti ugalim, seryo. Ha? Sina, no sina. Saan na? Jak kayat ti makisinakan ka. Kun kunak lang, kayat ka nga isina. Bakay... Anya laki dain. Daitan tubig na main, seryaw. Anya nga ita. Ni bakit mo ti makisinakin ka? Anya laki dain. Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Sina no sina. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Bakit? Nakapalis ka man. At ka di papanam. Nadamag ko nga men, asim mangpet gaya man tigayim ko anag na iti balasiw taaw, iti naunday apanawon. Kat inton agawidak, dumagasak ton ijay palengke, lakay. Kasta ka di bakit? Alangarod Ayngem na eh. Tay kanayon ko nga ibilbilin kan ka Likli ka mun tay sakit mo. Ay na, di nakman isuro si kadar mo. Bigbigatin nakman nga tan. Palpaligipan ka laeng di na bakit? Mala, in ka nga ruda. Ngam na eh. Aganat kawan. Nagsapa kamot arin mo, Ardina. Papanam, balasan ko. Inak man makisarabo iti gayam ko ang naggapoy iti abroad, nana. Kalpasan na, mapanak to pa yan iti palingki. Ta sigurado nga ikanak lakit di iti kwarta da iti a friend ko. Ha? Imbag man, taadagayam mo ang nagapu ijay abroad? Awang gayam, di mo't nakunam amapan ka pa ijay palengke. Mabalin ka di ti agpawit, balasan ko. Ah? Sure, nana. Uray ka na yun kayo nga agpaw itunggal rumwara. Mayat lata. Mayat launay. Ay na, agyaman akno kasta. Mabait lang nga rod. Tamaban ko alaon ti igatang mo, iti ipawit ko amasida. Take your time, Nana Veron. I'll be waiting. Tatang, mabisina kon. Awan pa'y ka din ni nanang. Aguray kalabitan anak ko. Tadanda ni maluton to'y si Dainta. Ken, anya kumangay no awan pa'y ninanang mo. Kat saan namat nga intugot na ito'y kaldero kas kada kasirola. Apay, kusina ayan ni nanang mo. Anya kay magtan tatang. Damdamagag laang mat. Ngam kumpormi matan di sungsumbat yan. Si Kamat Carmina. Saan mo talaga ang muti maangaw anya anak ko? Kung naklaeng day jay. Anya ka di. Mala, agi na nakakit din tanay. Malutluton ti si Daen. Mangan tanton adagos no maluto da ito'y anak ko. Aldaw manang, ito man adit na ako dito palingkay. Ay, agkita man ito mabaling kwa tulungan ka na dito ginatgatang na. Isupay ba, may na yun, tingkam kam. Ah, hindi mo manang di natin masama kam. Nagaduti karga na. Ay, ma, manang di na. Ang mga no, kaya't mo tulungan ka kadagiti awi mau. Ay, bakas asupaw.
Ha? Ay, anya kamatin bututoy. Si kamul gayam. Nya kamu manang di na. Apay agro-pro ba kaya mo? Abakay, that hurts you na. Ah? Ay na, pasensya ka na. Si kamul ngamin, mangkigkigtut ka. Oh, apay nga da ka dito'y bututoy. Di mo kunaan nga trabaho ka dito'y palengkay. Ay, kawang mo'y dagis naman, hindi na. Waing, tultulungan, dagiti ado ti pinalingki na. Kung manutitid da kanya kay, may alatan na. At least, adayin kamkaw. Mayat man ta na panunot mo day sa. Maalaman nga raw, pakibagkat man nga raw dagito'y pinalingkay. Tani, madagsinanak launa yun. Sapay nagadayo dito iti paradaan ti tricycle. Sana ba na taikan kanto iti tangdan mo, bututoy. Ay na, agyaman naman na. Arigla daw. Nana Brown, adto yung diyem pagatang yaw. Nana, adda kayo kadidita balayaw. Ay na, pasensyakan ha. Madama ngamin nga agkup-kupinak iti linabaak. Naghatang mo ka di amin, balasan ko. Una na. Oh, atoy. 2 kilo a karnit baka, 2 kilo a karnit manok, may 1 kilo a karnit baboy. Talo supot apang pakbat. Ay na, agyaman ka di na, balasan ko. Mala, kukwa mo no ada ti Bariana. Pagpasahin mo ten no ada papanam. Ah? Ay, una na. Uray ka na yun. Darmo, adda akaw. Nay, nasaya at matadakan bakit? Kumusta mo dyan nakisarabuan bakit? Ah, ay na. Nasaya at maitlakay. Ay na, nagadutim pasarabo na kanyak ko naman. Adda ka perfume, lipstick, lotion, sabon, dilata, chocolates, kandulyar. Jesus, Ay na, bak nang atalaga day jay agayim ka. mayat ano kasta bakit? Kahit nakapalengke ka nga raod. Ay katuon na. Napan ko biit in pasukat jay dolyar. Kalpasan na, napana kon ijay palengke. Ayun gayam, nangal daw kayo kadain. Ayan nga ni Carmina. Nalpas kamin bakit? Mabisin ngamin unay di anak ta. Katapaman analpas, napan adagos iti karuba. Amumatayin, ado ti kay ayam na. Iso asaan ang maibalbalay ni Carmina. Oy, Tata Naldong, amok ti sindayo. Ha? Kasanumat nga amaw, neneng. Tamakitak ngamin day ta green di ta ngipon nyo. Na, Apay, saan gay ka di kag sidsida iti karne, tata? Pasig ka di bulbulong ti sidsidaan nyo. ha? Amom, neneng. Nabay mayat anat natin disidaan tayaw. Ngamiti karne. Malaksid ana imas, healthy pie. Apay, saan ka kadigag sidsida itinatang, neneng? Saan, tata? Kanayon to pa'y akarni ti sidaan mi. Kinapudno na. Saan laang amay-may sa aputahi ti sidsidaan mi. Kasla kumaitay. Talo klase ti sindami. Adda ka rita fried chicken. Lauya. Kan adobo a karne. Ah, Saan kami nga agsidsida iti bulbulong? Ew! Uri awan tinangmangan, no awan tinaimas amasida, tata! aniya. Imububingan pa laang tayo. Ayam ay sauce. Ada pang pangasnan. Ay, apo aya. Nay, dumayamudum kamat kabsat. Apay, adda ka di parikot? Ay, kuha kapsat. Amaw, ang daman pang pangas di kakaisuna nga anak dadi na kindarmaw. Di Carmina tinagan na. Agasam, tapasig ka no ang karne itisid sa daan da. Sana pa'y kuna.
Gauray awan ka no timangbangan. No natang tisidaan na. Ado siguro ti kwartada nga igatang da iti karne. Di na ba kay? In ka man na palengke. Tagumatang kay tinaima sa masida. Kas kumaitian niya, lakay. Tay mantahong bakit? Nabayagan kahit ajak nakaraman iti kasjay. Ah? Ala, yug mo nga rin igatang ka, lakay. Tama pa na ko. Sa paakong, tapno fresh ti magatang ko atahong. Alas 7 pa ilaang itibigat. Mapana kong ije palingke. May mayat metla ti masapa amapan ije palingke. Tapres ko ti magatang. Hay, kuma. Adamanen sumangbay agrasya itang agsapa. Ha? Ni magtatanaldong ti masabat ka. Nay, adan sa papanam, di na balasan ka. Ha? Ay, kasta nga rin tata. Mapanak ije palingke. Da kayo ngay tata, papanan nyo. Kinapudno na, mapanak kumamit kumatang iti masida. Ay, mapan ka malagayam iti palengke. Ang pawitaklasan abalasan ka. No, adapan nakabalin na. Ay, katun na tata. Sige tata, mabalin lata. Oh, anya ka diti pagatang yaw. Ay, tay kumaliyem po balasan ka. 5 kilaw. Kantalo kilo asa ka ti manaw. Daytay manaw awagan da iti Adidas. Aw, naibalasan ko. At iti igatang mao. Kanay, agyaman mananwag. Ay na, awan problema tata. Di oray man kat kanayon kayo nga agpaw ay. Ne, apay da kita nakadado a karne, bakit? Di mo kunain. Aniwat mo. Ah, Imbes nga agsao-sao ka dita. Yawatan naklatan iti plato. Takisayak da ito liempo kun Adidas nga impagatang ni Tata Naldong. Darasong. anya? Ay, sus, bakit? Isardeng mo ka din da itangar aramidam. Inton kuan, maamuan dati kasta nga style mo. Abay, saan ka kadi ay amabain? Ay na, nagadukot sa umom. Siyak man laang ti mangala. Ala, agpaigid ka man. Di mo amuti dumiskarte iti panagbiag. Bakit? Saan apa ng diskarte ti kasta, tapa ng luko iti pada at tao dayta? Isardeng mo kumamutan ati kasta, amangan no pagbabawyam tulaang iti udi na bakit? Oho, kata ti bagbagam kat agsidakan tumulaan. Ha? Style mo mo, darmo, bulok. Ha? Ay, kapsat beron. Awan ka diti madmadlaw mo. No kasta nga agpawit ka kinidi na sa jepalengkay. Aha. Kwa, kaslawan mo at kabsat. Apay aya? Ay, kuha naman. Idi nagpawitak kan kuha na. Kurang-kurang madjekar ni aginatang na. Angam, jakpay kami nakasarita. Iso ajakpay siguradaw. Nasaysaya at mutlaang no kasaritam iti personal. Iti kasta, malawlawagan ti amin. Narigat mo't no basta agpabasol kay latan. Damagam kan kuha na anaimbag. No apay akurang jay karne nga impagatang mo. Nanang, kaya't kuman mo tinalinta ang mais. Nakitak namin di kay ayam ko amang mangan iti mais. At dapat ti burger na Kaya't kuman kumamot ti kasday na. Ay, agtal na ka man si Kakarmina. Sumrumang nga tanti kinaman nagapal mo. Alamot din nanang. Please. Kaya't kumo tinalinta ang mais. Agtal na ka kunanay. Kaya mo, takudutan ka. Di na. Anya ka di daytaya. Apay abugbog kawam ti anak ta. Carmina, anak. Apay.
Anya ka diti pagkaskastam. Kayat ko tinalinta ang mais, tata. Ngumsaan nakmat ang kayat nga igatangan ni Nana. Kasano ko mga igatangan ka, kat ijay pa'y palingki ti paggatangan itinaling tamais. Ay buwisit ki di day tamais. Ay si ka Carmina, teenager kan, ngumkas ka pa'y lalima ti tawon na agpampanuno. Malaos to daytan. Malaikan ka iti kwarta bakit? Tain ka gumatang iti mais. Taisaan pa'y analuto ti katangam tasyakton ti manglingta. Gumatang kan tumatan iti sidaan tayo akarnit baka. Tay para imbaliktad Mala bakit? Inkan. Nagatang tay pagmurmuryutan ni Carmina amais. Kastamot tay 3 kilo adipig asaba apagatang ni Manang Talak. Ay, kisayak tuman day to yun. Mangiprito aktuman kita. At manwat dita mid-section. Tagatangot jay karni ti baka apagatang nila kay kang. Kan kastamot tan ti ikan. Karnit manok, kan karnit baboy, apagatang matdanana viron, kan tatanal daw. Ay, sus, agumaak manan iti karote. Ay, huy, dapoy merienda ka nga impagatang ni Sulay. Para kano iti anak na. Kisayak tuman da jayon. Kanapyalaeng apang ramanan mat ani Carmina. Ay, nagmayat na talaga ti kasto. Tangdanan daklang arudo. Kisayak pa'y dagito'y pagatang da. Oh, saan ka pa? Kay di na lang yan. Nay, si kamot kapsat biraon. Papanam, kadnay, ting-ting hatal daw. Inak man di tabalay da Dina. Agasam, kinilok na gito impagatang ko. Kat naambak akurang-kurang magayam. Aniya, ay, kano'y dyan mo ti papanak. Mala agkuyog tan amapan kapsat. Dina! Dina! Luktan da tiri daw, tagsasarita tayo. Nay, da kayo matgayam na nabiron. Tatanal daw. Anya ka diti maipaimi ka da kayo. Ay na, ayan tay na switik nga sa wamdarmaw. Parwarman, tagririn ni tayaw. Ha? Apa yung tata? At da ka di basol ni Dina ka da kayo? Kasano? Kurang-kurang taginatang nasi daon may. Ngamok la kumakas tati ugali na. Diyak la kuma nagpagpagatang kunkwanan. Hoy, Nana Bron, tantanang man mo ti panagsasaw. Anyat panagkunkulam kanya, sweetie? Ha, tapno amuya Nana Veron, kan tatanal daw. Ado ti kwartaming da kayo. Iso asaanan amasapol nga agsweetie kakpay. Tapno la makaraman kami itinaimas. Baba inyo. Da kayo lang arudan, tinagkid daw iti pabor, da kay pa'y tinatangsay. Ala, pumanaw kayo dito yan. Manang Dinang! Manang Dinang! Ay, bakas anal alas. Ha? Anya kamitin pututoy. Kanayon naklakig kitutin. Apayaya. Ay, sorry Manang. Kuha nga may. At ako may pawit ko kada nanang no mabalin na. Agawit kayo kaday. Ah. Ay, kat mabalinlak na. Sige, yag mo nga rudon, tani. Aldawon, agluto akpay nga may. Dahita, Manang. Karni dahita. Nagtataba. Pakibagamtaw kin ni nanang. Ay, sos, mudtoy nga rudon. Sige, tayo na kaw. Na, labso na mulatan kayo. Hindi na pwede nang mo. Di ba baga mas? Una mo dati. Ay, tawaga man lang ni nanang. Nagbanglo mo talot-luto amon bakit? Sitsaron sa mo dayta. Unlakay, naglaing at talaga at dumiskarte ito asawam.
Mana, ayabamon ni Carmina, tamangan taytong. Adumanan akla sa ito'y sidaan tayong. Ilo nanang, nakalayo ka di Jim, pawit ko ni Manang Dina. Day ka di tabtabang ay bugbog kao, akanandag ito'y baboy mau. Ay wunan akaw, naalakaon. May na inya gitay. Agam nagbasi mo day jay. Kunak man no 5 kilaw tay impadawat day tatindera di tapalingkay. Kasla tal-talo kilo laang mo day jay anakaw. Ha? Ay, kinu 5 kilo na yan nanang. Sige, nagawid ang malangay, itong malang. Lakay, nagsakit ti tiyan ko. Ay na, Jackson, mas maalag ti sakit na. Anay. Ay na, uray siya bakit? Maulawak sa apay kitin. Ay na, kasano na ito yan? Ay, Carmina, ayan mau, umay ka man dito yan akaw. Nanang, tatang, anay ko. Nagsakit unay na ito tiyan ko. Anay, kakayan. Karuba! Tulungan na kami, pang-asiyaw. Ipanda kami kumay sa ospital. Alanay ko. Nakapuot kay magaya, Manang Dina. Manong Darmaw. Ang ni Carmina, unconscious pa ilaan. Kapwede pa nakapuison na. Ay na, imbag lakit din tayo may kayo. Dadaol mo't gayam di karne, ngayon sitsaron mo, di nabalasan ko. Bag nga raw, tanay-tanay na kayo adagos dito ospital. Tano saan, magano na tayo kayaon. Di na to mga mindangdang ganito agsasawa pa ilaan. Manang Dina, kinipabugbog ko kumakanan dagi babay ko na dyan. Tadadahil ka, ngaron taga dyan. Agsasawag pa lang amin, kirilabso mo mga dagos at saka pimanaw, mana. Di na bakit? Agserbi mo siguro nga adalkan ka tayo eh. Kat sapay lang kuma, tay sardang munti pa nagtingi-tingim ka dagiti ipagpagatang daken ka bakit? Ay na, wala kay. Saan kong tunol ulitin? Kat pakawanan da ko manana verown. Tatanaldong kan bututoy. Ikari, kagbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ti, daytoy nga eksenaket may samanen a pamaniknek no kasano ano ti panagayat ket saan an nalawag ken awan ti kinaputno ti agbanag ket riribok laeng. Ti katawan, ditoy kitsan laing nga ada dua a lalaki nga agpada nga mangipakita iti panagayat da ken Carla, no dikit ada pa iti panagpalalo ken panagpamarang akasla sigurado da adawaten dati puso ni Carla. Isumet laing nga idirugi kasla ni Renato ket na putno unay iti rikna na agsursurot kan Carla, agsangat iti balay na, mangisagana pay iti paborito asidatap no may pakita na nga amo na dagiti kayat ni Carla, ningem iti sa bali abangir ni Juan ket kasta metlaeng. Kanayon nga ibagana ang nagbintas ka ken agbanunot a data line ket umdasen tapno mayat ni Carla. Ningem tinakapainteres ditoy ket san a dagiti panagaramid da, no diket ti panagdadumada mismo. Imbes nga kararagda iti nalintega vagas, agsasarita da iti nikudan ti tunggal maysa.
Agparparnuay agpapada iti panagimbag ti bagida ken uray agaramida pa iti istorya tapno bumaba ti panakamo ken panakakita ti sabali dayta ti saan nga umno. Tauray no ay atam ti maysa atao saan a rason dayta tapno dadaelem ti sabali. Ni Renato makitak nga napadasan na ti panag-apura. Panunutin na ano ka na yun laeng nga agsang at ken kalay so ti mapili. Nem ti panagayat sana may pilit. Sana malababay ni ti adua bisita wenno adua regalo. Kasmet ni Juan, imbes nga akpakita iti kinaimbak niya, nagtalina it laeng iti panagdayaw iti rupa ni Carla. Adu ababa iti kayata nga maamo ti kinaimbak ti ugali ti lalaki, saan laeng amanggek ti panagdayaw iti kinapintas da. Tinakam amak unayket iti nagrugin ti panagalilaw. Nagsaw ni Renato iti saan apud no may panggep ken Juan, ken kasta met ni Juan iti panagibaga iti saan apud no may panggep ken Renato. Isu nga iti nakisarita ni Carla kadakwada, nagbali na nalawag nga adda ti nanggulbod. Dito'y ket nakita tayo asaan a nalilinlang ni Carla. Inusar na ti bukod na apanunot ken saan abasta ng patipker iti anyaman nga isusungbat dagiti dua a lalaki, idi naibaga ni Carla ani Renato ti pudno akayat na naliday unay ni Juan. Natural laeng dayta, tano agayat ka ket saan ka mapili, masakit talaga. Niem ti narigat ket idi saan nakayat atanggapen ti kinapudno. Adda pay panak protesta na, kasla kayat na abaliwan ti desisyon ni Carla. Ningem iti biag sana mabalin nga ipilit ti puso ti tao. No awan ti rik na kenka, uray aniya pay ti aramidem awan met laeng. Ti adal nga alaeg dito'y ket simple laeng. No agayad ka iti tao, agbalin ka anapudno ken respetaren mo ti desisyon na. Saan nga usaren ti panagulbod, panagpintas iti bagi wenno panangdadael iti sabalitap no mapili ka, ta iti kamaudianan ti kinapudno lata ti manggabak. Ken no saan man na parakeng ka ti tao akayat mo, saan akayat na asowen nga awanti pagayatam iti masagbayan. Adalata ti tao nga agapresyate iti pudno akababalin mo. Isu nga imbes nga akompetensya babaen iti panagulbot. Nasaysayat no ipakitam ti kinaimbag kinareliable ken panang respeto. Dayta ti mangted iti napiksa ken naputno a relasyon.